akigwatira ana bara bengi betha bakigwatwa ni wingi bwa mathuganio na nyame ya ngaratano ira irio etheragwa akiariria ana muno na kinya atiere bara bakwithirwa bagigitonya kirinja ici bakethira bakiangaratana kana kuingia mathuganio netherawa akiba tariria mataro mwanya ndi tukwena ro tuketha tukiarairia mantu jegie wingi bwa mathuganio kirinduki imbithi. Karibu sana Catherine. Asante sana Purity. Yes. Mono imbui na ingochokere murungu nkatho nontu bokanya gakwitha ndaja Weru TV twariria mantu ja maingi jaraja ku jakonie wingi bwa mathuganio kiriana na inya kirindu kimbithi na kiriantu gwe generally. Yes. Na tukiariria mantu ja wingi bwa mathuganio jayo depression kana stress nontu stress no ida igishukumira muntu agwatwa iyo mantu jaja ijethera waja kiangaratania antu ba nene na muntu akathugania maybe murimo jwa antu ba nene jora bamwe betha bakiuga murimo jwa itonga and so tukiuga kiri ana banini bagwatwa stress eka lead to depression. Very well. Ana banini especially in this generation ibo bakugwatwa imurimo jujo ko wingi na nontu itwekire mathuganio ne ati murimo jo antu banene kana ithina igwata antu banene ibakuriria na bakaremo gukinyirika na mpura kumbikika na mantu jaraja kenderea kubasumbura munkega kinya point ire ya guchita moyo kana suicide baka suicide. Ko ni untu bwega muno kwithira inya tukiariria untu boja thaici nontu inya Kenya janande ikwina cases nyingi ciana baraba uchita moyo ana baraba uchiuraga ndawa nambi ana baraba kuuraga bangi nontu it's also a sign that kwina untu buti gukara bwega nontu rimwe ciari bekira bagachiuri imbio yongwe kwenderea na ndi tubati kumenya kuri untu bukwenderea ana ibara baraingeria mathuganio sana na ibagwitie gukara ndi bakarirwa na tukamenya imbio yongwa igusumbura mwana oria nontu twarega kumenya by the end of the day iga cause mantu ja maingi jareja tiku jatireta mantu ja mega kukagea a lot of problems and tukeza kukarira ndi na tukariria na muntu akamenya imbio ombo tega kiri mwana those signs imbio ombo tega kiri mwana omba kumenya ate mwana we na kwetie kwarirwa those things we need to be talking about that. Gatwambirie na ana baba nini gukurua kwao nyuntu turiarire muno kiri ana baba nini. Yes. Gukurua kwao akethwa agikurira kirinja iri toxic na tuge muciari narcissist na akethirwa agi-affect either mukuru we kana mwekuru akethirwa agi-affect ni jago affect mwana akethwa na tabia iria kiri ukuru bwawe akethwa ari too toxic kana akethwa na ka trauma fulani ni ate ana betha bakikura ne kiri mwana ore okuraia mwana kwi software withero kibuilder kiri mwana eja ana bonde beja be very innocent beings ende kintu kimwe ki influencer behavior ya mwana kana character ya mwana ni ure akuritwe environment sana environment ire akuririte mantu jara kuthoma ki environment iyo na ikiatumio kuona kuri nana bagakura baize kukurwa niyo solution kwe bange bagakura baize muntu atirwaga mantu jakeza kuthuka antu abakarande bakagitata bakaraniria kwina mwana ore onge ugakura kana kanini ukethi kana kanini ndi marumi jara kaize imarumi ja maingi sana ko ura tukuraiana ne determine muno bagaambi even in future bakaambi even in future nontu ore tukukuriana especially in this generation kaingi nyachiari totena kanya kagu instill mantu jara tukwenda tukwenda ana bena tabia njega ende kanya kauga gwikira tabia iu nontu no monko chi feed ndenewe nontu mtu very innocent mwana utikeize aitanawa ore muitana kuria ukamuitana gwikira nguo kinya uria mukurire jwawe abati gukura itubati kwitha tu take time
tukabariria mantu jara tukwenda kuona ndene yabo. Na kwou rĩrĩa mwana ethirwo agĩkũra kiri jaiu chiethirwo china mĩangaratano na mwana no upure eja kwithirwa akioja na gukara nabu ndene yawe na kiri arimu tukirutererwa arimu nuntu ana rĩrĩa bakura itubacokagia tukabaikia kiri arimu Kate akaingi arimu banasari betha batuije muno betha baije mantuja mengi za chiari kana gaketha gakenda kwa best friend o mwarimu na gageta kamura everything so kiri muchiari na bati kuthingataira rugendo rwa mwana we kiri mwarimu na barie mantu deeper jara kugwa mwana akiuga ibabati kutha bena kaushore nyabo gintu kimwe mbizi na kintu kimwe twirawa wenda mwana oku abua amuchore mwarimu na wenda mwana oku athuka amuntho mwarimu nontu mwarimu ethairwo akimenya nontu batwi na ndiugira kire achiari mostly batena kanya karanana nenya bara bena kanya nana irira baguteta kana rira bakugora mwana atithithite mantu jara bakugite bathithie ko mwana oria mostly akuije weja supervisor and master disciplinarian and mwarimu mostly iba create that relationship mwarimu akethe imuchore mwana ore inya by the unto bo amukarikira kintu kia mbere kugeanga ikwira mwarimu uria mantu jagitite ate jakari ko ukeja kwitha ugo we muchiari utina a good relationship na mwarimu kwi mantu ja maingi muno nontu by the end of the day mwarimu no ukara mwana uria igita riri nene na nakuona behaviors iria ugo utikuona ko uketha we muchiari utina time iria ya gwita kwaria na mwarimu na mbuge achiari tutige gwetaira tukwe muchemanio kenda twita kuonana nao na mwarimu arega gwita muchemanio kana arega kuingira mwana fi ugo utikara umenya mwana atinda ate ugo geta skuru riria mwana behave buthuku riria gugwitia muchiari kana gintu ja kiu it is necessary ugo we muchiari uga take some time inya in your busy schedule ugeta inya on a Monday kana on a Tuesday unannounced ukaeta ukariria mwarimu ukaringaringira mwarimu wa muria anda ugambeje mbutegere it's been a long time ankwenda umenya mwana okwenderete ate progress ya mwana okwekari ate na tairio mwarimu kwi mantu ja maingi tairio wa muchore mwarimu kwi mantu ja maingi akona ki mwana oku na kwira mwana oku ajare igoro atindite akiriki ate kwaria na ate kwenda nyochetha na bangi na ndi abwena thina nja kintu ja kiu na wokamenya ogu kuri untu buku gitate bukwenderea na buku affect mwana na mwana ejogoro tu mutetie na ndio mwalimu ambirire na ndio ugote kuchetha school utego concentrate maukune imbio kwaga nje anga imbinte kwete bla 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 thai uri othithio ingire mwari nuthukirie uingire nya mwarimu uri orera wa mantui mwari nontu nya mwana kumenya mwarimu na kwira mami nera mami akuthura na ndi mwana akirigiria na ndakwira ikeza kutho we muchiari ukamenya mwana oku urendete gukugwiria no utua ku concentrate sana ki mantu jara mwana okuona na kuthithia ja gukugwiria jangi bukageria kurekebisha pole ende tore achiari mostly twairaita mantu jara mwana atithithitie for example nguta ukiumanja ugutigite wera mwana athithie 1 2 3 mwana akuthithia 1 2 the third athithia ugo kejanja utiona 1 na 2 ukoona 3 ukamitetera kuma we ngetine kuma irio birugwe biesavo no ukugerania thani ugitetaira ontu bure mwana atigitire ate bwambere utiramenya effort ire kire kenda athithia 1 na 2 utamenya imbi itumire ari mukuthithia 3 tukwere ano na ndi mwana oria no mwire gokwenda kugitate ukara ukiinga by the end of the day mwana oria akamenya nte muntu okwariria na nyandaria otondikaira nontu mami already kana daddy kana the caregiver already in a conclusion iria amikite
Yes. Yeah, na tukiendelea inkwenda tukava to topic different na mwanya uketha uri nja womba kwithirwa ukithikira untu jabwa kwithirwa ana baba bethera baguciarwa na untu mwana atiarwa maybe atiarwa ateke in a marriage. Yes. Yani mwekuru ateguri. Yes. And na mwana uria agitari mwire kinyangi na maybe akagurwa. Yes. Na ageta njengi either amujukiete noe ka amutige atwambirie no jutigi utigirwe nja na kwina kumenyaniria kura buramenyaniritie na mam kwina wendo bura wiji na mwana uri ukona akiambiria kugaruka and imbi ikaethirwo igituika ndawa ya mwana uria kenda atikone jaka atijaniritie nuntu kwina nja ugeta withirwe aciari kana jojo ba mwana uria bakurega na mwana uria batikwenda mantu jajeta wanga mateso mwana aguteswa wanga mwana akugeranirwa and gukaga atigwe kana guketha kwina parenting ikareta issue ya ujo gwita na mwana njeriku njairengi so mwana ujo ni mbia bati kumenya na tabati kumenya menyerwa kiuria kia biere ukithirania kia mbere mwana agwita nja age njeru na timenyeretie that environment na akona kwina wendo muno bugwigua ndeje wea kwambiria gutigatigirwo tu urararika baba kana kamama and so nyama thomo jakambiria ku imbi muciari abati kumenyera muno sana omwekuru nuntu ekuru batigagwa na naba ndiria akuthira ake balance the love nuntu rimwe nwenda wainyoko orirwa ku balance love eu i wisdom iriku eu abati gutumira antu neu ibwaga nguta nontu bokore kiuri kiu nontu anxiety is netuma mostly ana bagwatwo depression yambairia na anxiety anxiety iria mamire eta na weta akampenda kairi amami ageta akare gochoka amami ageta akageana bange akabenda nkuruki ekwa ugore ona imwana otigite no mutigite kiri ujuwe na ni ujuwe bamenyaniritie indi gakorone kawe nontu imwana tu na guchure biure bire nyakatha atibwira na ndi akendere ochure biure bire atendere ochure bire biure bire mami agachoka amami akarega kuiza nkiugo wampeja nene example na mwana okwa ndina kana kanini kamiaka meke 5 kwigita rimwe ndetere ngugine kuraja na ndathire kiumie biumie biiri na ndamutigite na muntu endete bwega muno ethara kario sistokwa ndo mutiga mwana mbira nduguchoka ndamuria ibura karao bwega mwana mbira anti aranditaire mantu ja mega muno indi kiongo giakwa kirakara kimbura yatiri mami iri akeza kana akeja kairi mwana omeaka 5 ekwira kiongo kiawe nyatwe na kumenya ikiongo kiawe giukara kimura ya na kugate okuga to kuga ikiongo kiawe giukara kimura ikira mami akagitate akarochoka kairi no wi mwana mbaraia no ntuko ciontherere ndi na ngugine na nakumbona thimuni indi bandwe na anxiety ageta na aetere akarega guchoka mwana ora withairwo atiginja na ndiariri uno ntumbe wi mbithi itukugeana baba ingi muno twitiga ukagea mwana ugatiga ukagea ungi ugatiga itubumenya mwana ore na kubateri no ntuigwa nyina na igwa muciari owe na imbije kwina isolated cases iria uungi kumba kuthithikithia na inya in that isolated case ibwega kukarokia arairie mwana akamenya inya ketha igukario jo ndina assurance that mami utino etite kinya ketha ekuraja bando akagitate na mpendete agachoka na ndenjarene injega kiu ikio kiuri kia mbere ati mwana ore abati kumenyerwa ate na bati kuthikirwa auga unini ntitigwa very good mwana rire ugire ntitigwa no bati kumuthikira no ntwene gitumi kiria kugai ntitigwa ana baba tubajukaia ja
ntimenya ni uturubuti Eni atepa wamwira karande akarende wamwira rongama arongame Simama. feelings chiawe na mantu jara kuigwa jate Jate liste keristi nontu atekori twaetheria antu bakuru ibo bena right ya gufeel ibo bena right ya kuigwa ibendi ibo bena right ya kuigwa bakithura ibo bena right ya kuigwa bena stress stress tugiritie antu bana no nontu nya mwana akeza kugena stress ojoka inya kiboko kamuro kimuraia ukiriwa stress imbi ukuthithia imbi ukwaga imbi nte kuete ukambiria wampaibisha mateta jakambiria indi in his level newe ena stress tia level yawe na ire nyingi ni iri kuretwo ikurega kuthikirwo no mento tumantu turia tuchumburana itumantu tunini muno indi kibo imantu ja manene mucheri akari kumenya kwino akathikirwa yes a mess very good na ikiatumi ana jatha inde deal na ana bari barabagite iu mbere gitare yao ukathikira rugono rwao bara baingi ugakarana bonthe na mbuginya kire atori na antu bakanisa na kila mtu mbere wambirie ku judge mwana no mo discriminate nontu akugea mwana ambo kare no ende uthikire rugono rwawe mantu jara maingi ana baba ukurukira ukarigara ijo nontu number 1 wigawa agikwira bara baingi bakwira ndare stress ndenda kuthikirwo muchiari ndukwira muchiari athura nontu nandirite fi ampinga nja nontu bo muthuro ntuku urendetire anthikira ri no mwene mwana uriku muntu uria tere amuthikira ninkuga agetathikirwa imuntu ngi na mess very good nyunto ketha ndendo imuntu ngi angakara nawe Catherine na utimpendete na buibu ntu bura bukore achiari baba ingi itwendete ana betu na ikietumi tugwita ubashugurikira ikietumi ukoroka ngugine kubachuira indi utena time ya gukarana bonthe uigwa feelings ciao withugania gwikire ubonenkere ikyo the only thing kira baguitaji indi umenye apart from mwiri jojo jwikarongu apart from nguiri umwikira na kithomo kire umwikia cukuru agitate athoma ena nkoro ikuringa ena emotions ena feelings mwana ora kwi mantu akuigua ciage karika mwirine jwawe sindio na nontu bote achore atemenya no akuoria atekwira akaigua jau akuigua nontu probably ni adolescent ambiri kuigua tumantu tugukarika mwiri jwawe ona kaeje fulani na na kuigua nkoro igatamani ona kari fulani na kuigua kawi kompendete kawi konkuigua nkikitate ndikona nkoro ikaringa rwiro kwe baba uga babera nyanto banene jatwe I will marry you nuntu aukinya that stage kwe untu kwe tumantu akuigua na tukatheka na tutibere tutikarende nabo tubaririe tubera nuntu itu ndakwira achiari bo tuka pay attention biumbe bi murungu atwere they are very wonderful very abi ikuonerwa njira hake tukurega kuboneria njira nontu for example mwana akeza ntukwingi karanke gweta nontu ndi muchiari nyani ntukwingi mwana okwa akamburia atiri akamburia tuite tutigurana teu mami kiu ikiuri teagukuria kiuria ikiuria choketie ago confirm teu mami ambira indi bakanena nene abangana jandadi ibagurana na bagura ngalo ongana jabo ejo ndadi akugurire we omunene na ndio uko muchiari ukashat mwana ore down wa mwira ndio kathithia umwaka wa imantu mabija okwaria kana iute nteto chienu nteto yu bwaragia muntu akura nteto yu ngachigwo nyombe kairi we muchiari uria wathithia mwana ore miaka iri nio na kuona mantu na kurigara niki mami na baba bakara nyombete
niki bakarona niki oni nte na mwekuru no ntundika izi niki uti gal tukarano ore mami na baba mbona abakigitata karato akulani no akulani niki beta na nyanya niki beta na sweetie oni nande no mbita ni one sweetie menya biure biru na no utioria nande no monka uketha wi muciari ukwerewa no monka uno bati gukarithia mwana ore andi ibukaria friendly talk no tutwaetheria gukarithia mwana andi wi mukarithia andi rira buteta have a friendly talk hizo ntutugu chat bukaria na mwana mantu general jau utike menya aciari baba ingi buga imwana ino kuput that imwana kire ana baba ngi bethera kwa batina badadi kana batina ba mami ibethera bakiuria biuria mwanya na ibanida an answer if you are a single mother or a single father na mwana ora omba gukurira guntu kwina depression nuntu bwa kana skuru na kuigwa dadi yangu akanifanyia kana mama yangu akanifanyia akarigwa were ni kitonto atina dadi na kezanja akuria atiri wengine walifanya harusi mimi nilitoka wapi na nasikia wengine akisema nitatimenya ntukuibare ya Kiswahili na Gichungu nikibangi bena badadi onintina nikibangi bena bamami nonto badadi bare bakurera kana akethira dadi ora naguranire na chiethire na mwekuru ati kumenya akauria niki mami etire ware tojo so answers you itibati ochokwa kana to we kuroka amenya imagine answers iria chibati ochokwa as honestly as possible endo kimenya ejire okwaria nio niriku nonto aciari bara baingi kwi mistake imo tuthithagia kwi mistake ira tuthithagia tutrita ana baba mwana akuria kiuria anto muchokeria ure kubatere namba 1 ukamwira ethe imwamba ethe muntu muthuku ethe na kwire ukamwanta tu nyingi ciethe mwekuru worua mantu za ethe mwana ukamba ukamberia mwango no inyingi ndi nthuku ukorirwo bando ojo imuciari wa mwana ojo na nteto icio umwira ukithugania ugwachi ugutethia kumbe imwana o ikwaragania acio mwaragania nuntu in fact ikamwa stress nkoroki ya ura ukaria cio mbere ugo rithe mwana ukera mwana anga mami okwathuri mami oku kamaramari ari mumaramari kieto mitutino wacha kieto ndamuingire mwana ore agwatagwa stress inthuku sana nontu bore sometimes butimba kuangurika nyonto nugire no menye goku uthugania ku mumenithania kenda atigete guchwa ithe kana atiga chweng'ina wethugani muciari uri ungi ukuumiza kumbe imwana okwara umwaraganirie buru psychology yo watampa nayo kwa mantu jara akaview from that time taketha zeo distorted. Catherine tandira kugita there is uria umba kwithira ukienda kumenya untu bubu like kwina bubu uga anga karega mbaria na mwana ukwa kana karega mbaria na kana anakatanga kuongea na wewe akutaki and so nobody kuthithia practically uketha mwana agukinya miaka ekwaria na thimu kenda wengwe in future amenya enyewe ni dadio regere kana imami wa regere kwaria nani kethe ija school fees no bati kuthithia practically kethimu etie abagu school fees arega mwana amenya kana bati kumwikira that what happens ukaro involve mwana ki untu kuona kinya ugo wengo gekero in that situation waigwa murimo there is always a way of handling different issues for example anjokia an example that wina mwana aja na nakuria biuria nikimamire etire we muciari ubati kumeandu in a very parental way na ina wendo bubwingi wamwira dadi mami etire nonto
sometimes as adults itwithara twina misunderstandings wamwire ugori boko kwi kamukana bukosana ako skuru rafiki yako ni nani amja nonto ana bai be achore na kwe baba thira ntuko bataraniria nonto ibathorene na mbatirera ba ko unte mwariria na excuse me ana bana ndi beije kuthorana ikuga ate ibaije misunderstanding imbio ekurega kwereano na ibaije inyabo no ba keep distance nonto ukona no iga winya kana gekwira yure teos atuongereshani turikosana ko ibaije gukosana ibaije kurega kwaraniria ibaije na ibaije na ibonaga ko we muchiari ubati kumeando in this way omwira mam daddy tulikuwa na misunderstanding kama wazazi na as adults kwere bona kaba bo kare apart kenda boteka umizane kana bumizana so but bado mami ni mzuri anakupenda, hiyo ija change venye mami anakuangalia. Yani itagarura ure mami akwendete. Venye niliamua nikae na wewe. Yes. Na mami nakuendete na anytime mwana oigwo kwaria na mama. Umbire kenda tukitate tumuringira nontu mambando nakwendete. Kwa ukire mucheri ore au kwithirwo kiarairia mantu jegie the father of the child kana the mother of the child both ukire mwana te ka ukumiza mucheri ore nontu mucheri nyate atemenya i mwana ocho ukwithirwo kia stress nontu iri itharikewe still na kwenda love you still na ndio omuita itakireo gukuthukia inya kethira athuki utibati kwira mwana solve your issues nontu ikitharimo na kere mantu jajagie o ano baba obiuria bikiendelea ugutwira mwana agikuria kiuria mucokerie mwana agikura mwire ugukinya kiri adolescent stage mwire wetania na boys mantu jaku ja kuthuka kana wetania na girls ukamwira utikinya nje but na okarekero yentunje umenyo temekinya kwa mwana na kuthithia mantu ende kwina contraceptives akunywa behind kenda kinyaga njeriku na kwina menya iyo thina akaithukia mwiri ekinyi gukinya miaka ewe na ngaratanirie mwiri jwawe and so kwina njira iria mwana bati kwarirwa cio kiri one watwira kiri kwaria mwana umwira daddy kana mami akwangaratanira kitumi tutia mwana tutenda yani tuweze kuringana weze kwangaratana inyabwe and twathukana ikitumi ndiraretere mwari ucio na respect like a mom inyakethira ti your mom but she is your mom kwina untu bungi bwithaa bukiumira buria umethemekete bukiaragia and kugatwika buku misunderstandana no mo enwe na maruru sana akauga giuntu gitibui mwana nakuthithaia kahumwa kana no chetha thimu akastopa akona na ndi miaririera niretere nyuntu bwinthe ibwitirie so buketha mwina argument untu bui ibwejere naturally na bongithorere borirwa mwana aria nyampe chiringanirwo au and untu buria takabwendete buthithika mbere mwana atonga mtu dictator or a very arrogant person and mwana ojo nate wendana nuntu ibuja akwendana kutenjete tumanto twatu and so tugena ibu kwendana mwana ore ibu bati kumureta kaire bumuikia out somewhere bumwarire kana bumwiriro au we are sorry menya utemba ikuira mwana aya tochetha utumbe guchetha bukingenta naira wote mwana munini okay akirie we ni kurita ngugi and so ibu bati kwithira bukimweta na kumwira we are sorry ibu bati ku apologize ra mwana unyunto mbuku kuna venye mmefanya na atengeregira buthithio nto sabu mwana ono bati umwita bwa mwereithia untu bobo nikenda agakuraije aya kumbe watu wagyu kumbe anto aja ikwitha kwina nkarari gukareta mantu nukwelewa mwana kenda agikura akamenya athugura ankabankire
very good. Nandi kiri aciari ruterene rwa aciari gute university twite parenting. No, ute ntamigwe. Ute university twite parenting. Most of us are just trying ikugeria kwa aciari babega. Na parenting itubati kume approach na njira ya guciikira kiratonekea mwana ore. Baraba inge aciari baraba inge mantu jaraba kuthithia as a result of jaraba onereja kithithu bareana. Uria baba oku arairie mami oku wi muthaka kana wi a man ugakama tontu bu ukithugana ibubwe au ni we kuru barairwa. We mwe kuru uria mami oku arairia baba oku ugakamata wikana umenya ndibwire software imantu jare ume feed nio ko by the end of the day muntu ucu menyaga atetu ure mwana agakura na mantu jare wikire ndene agakura jendene tika agakura akona muntu ungi okumuitana bonge butebura bumuitene indi gintu kia mbere tubati kumenya mwana between 0 to 7 years mostly 7 kwanza 5 aja gwita 7 yao irio witharo wina a very good chance ya gwikira mantu jare okwenda gwikira ndene mwana ore tena miaka 12 mantu jare obati kumuitana ojoro muitana menya kwaria aitana iro na miaka 12 tumuitana iro ara kuka pa sema mama ore umuitana tumantu tore basic mantu jara jonde wende kethani umurungu kwenda bukura ndene yawe tiga gwetera nga kinya miaka 12 ambiri umwira kwina muntu wita wa murungu hakuna kitu kama hiyo no ntukwe mantu aitanirwe thaire yakubati gwitana thaire yakubati kugitate kuritano imamake ogote ote muitanire nande ne itanirwe indegoro okara ritano imamake ago kari itano imamake ende wa mamake asireki afunzo ni ulimwengu nande na buri mwengu bote gwitana ira uria ugo kwenda gwitana uria ulimwengu bukwenda niki tumitwe na this crisis no ntuturiuga ana between 7 between 0 between 1 year between even months mwana inye kiuke yakuna amenya mantu jaraja kuendere kethabu tura kurwa na amenya mami na arwe na stress mami na arwe na stress na amenyaga ko between 0 era tukugira na ara rire a conceive ro na akikinyo chiero na mantu jara gakurwa na jo mantu jara mwana akura against experience na itubati kwitha tu very careful ore tukuhandwana na ndengo choka gikiure kerekia ore achiari ba reacta no ntutu ibinadamu bukwaraniria bukuigo migambo ikiangaratana number 1 mbere bukinyau amegaba gambo kwangaratana te yambiria kwangaratanira au kwi mantu bukware kwi discussion bukwaraya ya kinyana ya heated mbere bukinyau ibo sensa no nanjireze nkinyite ete thongi ko ketha wina kintu kitu ta self control no these are life skills no chije no ije ukarirwo na no igawona Iketomit is very important inya chiari koltoma gintu gitawa life skills. Life skills kintu gitawa self awareness. Guchimenya na kumenya ora ombo tura na ogwe nontu kwe antu batichije na batije ora bomba gukara na bobongo. Tigana na ndo baretera mwana. O baretera mwekuru. Bakara no ate. Batechije na batije ora babati ukara na bobo bongo. Batije nyora babati ko chihando. Ko it's very important inya muchiari ora ndikirete kana mutu o ware kunde ori oka make sure no guchimenya. Self awareness imbie go provoka imbie kuthuragia muntu imbie uga kia kuthuri na niki gikuthuragia nontu kwe mantu ja uga wajaga kuthuria te nontu ija bati ukuthuri nontu jena kaumo kwe we na childhood trauma kwe ontu othithiru we mwana na anyone who talks in this manner kana na njira fulani kwe karonda ako gitate akuringithia nontu gatora ko to differentiate to menye imbi to kamatete baggage nontu achiari are not perfect baraba inge to raised in broken families. Yes. Na ugo kwewa mwana na ndio kwagerio muris ugo ngo you are broken she will be more broken na
attitude ire cionthe wina cio world view ore otega mantu wije kure antu they are just negative. True. Yani Ate utege kwira into untu omba gikiega. kuona positive mwana ore akoresa akamuresi na njira iriku world view mwana ore ketha i negativity turi amwe na eu behavior kwina gintu kitwita cognitive behavioral therapy behavior sira tuona ana bena cio behavior sira tuona ana bena cio chithara chiena kaumo kwa turi aciari inya mbere twambirie kurwakire mbere yana itubati kumenya kwino rwaje rurumba ukinya rukareta mantu uri umuciari uketha nwendete mwana ure kwi mantu jamo ubati ukinyukira ukaigwa rwarie tukwari rutitite bwega wi mucie kinyukira mara inya uikito wikire tuguko mutu agagara nja ukina chorus breathe out riu na ndibwendere nai na rwarie na tirasima burwaririe kiriana in case untu bobo kejo kareka jore gwetere nguta no ntukui mantu jakarika just like that in case bokejo karika tafadhali make sure ukwariria mwana ore exclusively na te muntu umwe bo kwariria mwana ore bo mukarithie nthi bo mwire we are sorry we behaved bad itu tuthithirie makosa meaning mwana na ndeu ni unkwenda ukakosera inya mwana nobati kumwira sorry no ukamwereza mistake yeku no ukamwira you are sorry na untu buria utikwendete kubuthithia kana inyo utibuchokera kairi mwana ni yani tutuwethia ni ana babati yake kuga sorry beia sorry ere ni kietumi wona mostly te genuine no urire mwana gintu atithithie na ukaja ku realize mwana u ati ukithithie nije tukamata aciari do you mwanko gakura mukamatite na nuije the highest no tukwaraire mantu ja depression na tukwaraire mantu ja stress na kwiyongo etere ndariire mantu ja suicide do you know ana bara bainge bakuchiuraga nandi ibara bathithitio ntu batithithitio ntu ende baka accused na baka punished bakero ibathithitie na bakaewa punishment yonto bategitete ate batithithĩtie mwana ore automatically ore uthithirie umwirire uti muntu ukarokwerewa nthiguru neze na nyoka thithio ntu bubwega utumuntu na nyoka aria utumuntu ukarogwitikia batu tuije ugo we mwamba for example tuge ana ndi mwana ndira accuse mantu ja maingi ja okuia muchere jo mwana anga penso anga karamu and especially suicidal thoughts chikumba sana inyake thei chikumba ntu paumite njega na bono ntu boe the environmental factors mostly inyana baba umite nja very poor background no ntu ana bara kaingi bobo na iro utukwira mwana ogitonga akuia muchere akuia chapati kakinya irio yes uko no ntu we kana gankea urirwa oku igore jaira na ba irio kirasi na nyonto igwote ubiona igwo yiranga ngania karamu nontu muciari okwa te ukara jaka omba gwa fondi karamu mwana ore akethera innocent nogu akaya punishment nontu inya tutu ebinadamu kwe gututaga muntu ore umite nje na ukea bawi botuona ira muno inya ku yes sana akeza ku realize bando ena thina ciawe chire chimwite nja kwao barereu aja gochika ba na kuona irio ende na kumenya itani muntu atibati kujukia gintu giti kiawe agaikabithia buru agaikabithia agachio magari akarega kuria onge akaja akare kana inyana bare bakatu antu ana pe mantu ja ukeza kuonania na favoritism ukeza kuonania mwana no favor mwe nkurukia ure ongi mwana ore akara on the lookout eto agane ari ku omba gwikira ure ongi meiene eno ntu na kumenya ure no urawa na ndega kare prefect yoku akare muchoja ira tuthina na ara ku make mistake eno ntu no muonerie clearly ugo na mwana ocho bwe mwanya nojo no thithie meya ojo no urawa ojo noe ukariona stereotype ora tutegana discrimination nontu iu ingite sana nyande kuru ira turi no one mwana okuma nja fulani beja niritie mo bachereri ora okuma nje gitonga agakuruka yo ngaka jwa ukamba mwire no ure biria bianjere
ibiria bikari ibiria biomentie mutwe kwina ba sensitive orphans na ibeja kuthirwa bagikura na bekura bakinya igita ria kugurana na they are very takapaije uria nje yakagwa nuko understand teni ontu bwo thuku teni ontu bwo kwenda maybe araba kuririte batakara kutega cia uria ngaku kabona mwekuru na mukuru and na ba mbona ba very sensitive gukarania abo nontu mbona ukiewa mwekuru wa yeye gukarania mtori ko nontu mtu agaichokia mtu you know rĩrĩa akoeja no maybe kinyamira none na muciari achwite oguchwa achwite muciari wengwa na kwibara baregere of course na ndi kwichokia kwigũtũrao no kwera kuna ako kauchu na ndi gukethirwa kinya nyomba ici weti gukara no ugo wina aciari kids no ngi ate nabo butithabo na tambia tesime nyonto onimbize nje kwa mukuru abati kwejo bati umuthitherio ngi atijanga mwekuru athithairu atia kona akakaigwa kiachore au yoeta kuthithangia but wekinyi ku accommodate tabia ciao ino ntugukara nyomba te umona ku date it's a different thing so kire owe na ciari imbia bati kumenya kire ojo kuririte kuntu gutena ciari kuthura ni kwitha kurio number 1 kintu kire kiendekana in any kind of marriage ni understanding self awareness ire nkugwetaga ugochimenye no menye ura ugatura na ugwe kwina kumenya mtu uri ungi umenye mtu uri ungi umenye background yewe umenye jarendaga no umenye jaraza tumathithia mantu jara gitate athithagia wa mumenya no menya mantu jarendaga na aria akuririte nontu na gukwa story yewe sometimes kweja story yewe gintu kiria ogija i sympathy ende ukoruru after sympathy behavior iji chikagia what we call consequences omwigirwa kiao that is not enough omwigirwa kiao no mwirito bupole ote umurungu agagutethia mantu jagakari na ndi arete tabire nyomba achi gukinyire au okuga murungu agatethire chieje nyomba nande tone murungu chieje nyomba ri arete eze muntu ucio atize ore mwekuru atritawa oh my god atize na probably na ize kuringa na sometimes kwe onto sometimes ibaize kuringana na kuigwa ende batikomba kumi express atekomba sometimes nonto na alakire tugekethe muntu murume nagire that component ya wendo bo muchiari omwekuru naza kuona mwekuru do you know jarama inge bagutirita jangina iba kwendo ubenda ore ngina batiko ubenda nonto gap irereo tiankwiri nyaketha gukura kinya miaka 30 bando kwina gap ire omberwa niyo era muchiari abati go fulfill neta fulfill ko bando ikarinya kareo igagochoa imbi ekojoria ekojorio ko ogo we mwekuru ukareka kwero mukuru apart from being a wife you need to be a mother ogo ata we tetha role ijere we mwekuru na we ngina omudakojo Neketo means nsalutanto barabonde bagoit especially kire bara ana bara bakuru ke they are orphans na batona wendo nontu kwi baba they are orphans endi bakure tu muchiari we na wendo ko ugapereteo ne a field na tumantu tura twinge muchiari orea kana mtore the caregiver na kuba na go fill those gaps kebe ibi bira tukura ye mwana na kuria na ku answer those questions endi kwi baba tage advantage jeu baga kurira they are orphans yes na antu baraba ero as the caregivers but they go pay attention na iketo minkwenda kwariria anyone urea otigi na mwana omuntu an orphan or somebody ni opportunity murungu akoete uinstill mantu ja mega kiri mwana ore ukajukie kawaida it's a gift actually orphans are gifts to anyone
wenye amepewa kwao. Mtu uria ofa na amenyera umenye ni it's a gift. Na ngugere ugwita mbiteke Bibilia ngugere ugwita imurungu ugwitira nonto ugite those who lend to the poor they loan God. Imurungu kwa loan. Na bara tukarega kwa very careful itobathukagia ukiuga nande umenye uthuganaia nkomurumirio ewe nyi favor nkugitate kumuthithiri after all ti mwana okwa na bara kaingi anchoke na uko orphans mbuge ana bara kaingi ibeta inyana itharimo biana beto kuringana na ora to batreat menya uija kuoewa an orphan kana mwana otoku omutreat bo buthuku uthugania baku bagakara bwega mostly beta na itharimo nyabire bibati kuthabie bianjeku ko muthithirie bwega jakana gaku imagine batutwinde we are the next candidate utije no utuje ire agaku kana utije ora future kari ko treat mwana ore onge mwana mtu ore onge ore wendekia inya igitarire inya murungu akejo kujukia thai mwana oku ore wenda treat bara bange murungu akamenya na aria akagitate akarira na ndituchoke ara kwa mukuru uria kana spouses bara bakutha best in such an environment. Ugo wa acceptere kwa spouse muntu menya wa acceptere mantu jabejo ndire ugire yes I do you do yes you do ke mantu jo ema wegene na ma I do yes nugire I do ndire umutekere in no bati go take your time ukamenya muntu ujo ena weakness fulani muntu ujo ari behave ujo nonto akuririte antu fulani ende te ukondo nonto kwe behavior siria tibati kueberua ite bati ku encourage ende itajani isafari bo bati kuweta bubaire sometimes rwari rweni nyomba no rureme eno ugerio muoneria na nonto kuringana no ore kuritu ije mtumurume no kusema utege ntu mwekoro abati kumbira ko unyama ntu ja kumbira ijo theri nte thingata inyake thana kuigwija uma ate thingata no ntu ena ochamba bora bo mtumurume okay go mantu za kinyara there is always option ya go seek for counseling services kwena option ya go seek for spiritual leadership bukariria mantu jare ende teo mwikete jako ko accuse ukira wa mwira oninkuona ri nyanya tutitite kwe mantu ja utuchumbura no twete twarie na fulani oninte utiugaja okwira no uniku mantu kuona nte kuomba go process inkwenda otethua you ume accuse of something that he has done eteo mwikete na oja za kwa bodi twete muthitanga teo wetete muthitanga yes ko ana bara bakuraira menya ibaeza adults ko itubati kutha tu very careful na te tukwandu nontu urikane mwana ojo kuris akamwe kuro muntu ambugio twana toto tukuris twana tu kakamwe kuro muntu kakamukuru muntu kakangino muntu kakaethe muntu na jojo parent with the future in mind na inya jojo yes na inya jojo tukatu jojo ukiris mwana ore mu parent we na future uthuganirite kwinai kwina future ukiona rojo mwana ojo ri mpenda mukuru muthemba gani Bwana unchokera nyaka nsena nkugwa Bwana Yesu asifiwe. No kwenda. Ni ugatumirio bakaro bakarakara bakacoka na ara kansene. No kwenda kumenya mwana ojo ri. Ubati ku parent no ubati kumenya mwana ojo we mu parent imbi ugwikira mutojo wawe. Ukeza kwetha we spouse. Omwana ojo wenda akarate. We spouse na ndichikirira tonejo bemwe koro ure okamugura wenda behave ate mantu jara za instill da easy ugetera kura riu na ndire tete kugurana kana kugura ogoro bu ire umukarithia ndi wa mwira akuru bakaraujo ekuru bakaraujo utege ntokuthithia no nto already kwina software efinderwe mantu jara to advice ire tuweza na ntukwemurano kana prior to murano ebati kwetho we confirm amantu jara orende baijete ibera gintu mpia
Yes. Nkauga ibwaga sana Kate nyuntu bwa mataro ja mega tukwitha tukiaragia ja maingi na kwina muntu urakuona atize maybe na hati maybe aruga gukwaria tukwaria but ndegenda tukithirikiria wethera ukiuga ndere muntu wethera akiendi gukuona no mbithira ndino batu bo burito na nkeja na imbije mwathani na kutharimite na mantu jau ja gutwariria. Yes. Oni mbithagirwa na rescue center ya teenage moms ni tumiambiritie nikienda ya address mantu jaja jaja twana uria tukura nambi na rescue center witharo iri nari Kitimene around area eu and kaingi they available anytime nontu bokwariria different things tirazima mbira antu tirazima wetere mwana okwage eu ekenda areto ki rescue center ithero the last resort ati daira muchiari aero mwana weneu na ta process emotions you ati jenya bati ko behave ate no ire wigo wa kwingwanja akuringwa akurwa mbimbi anto kinya that point seek for help nonto by the end of the day yes unto boy bukarikire na boy na babu aja na nyomura kana muinga utegintu ga change so itwetharo turi go solve those crises nonto kwina this crisis pregnancy inya kingora no kwetharo kwina crisis pregnancy mama kwina crisis ko itwetharo turi au tuko ko provide a shoulder to lean on at this complicated time we walk with you itugo kwetania nagwe through these emotions na kairi twara iri nyana jonto nkokwera otetaira mwana akora ri wito mwariri nyama skuru itu invite wa kwaririana na kubera mantu just sexuality self awareness life skills ana baba akura by these life skills nonto it is very necessary kwa mbithara ndina organization iwe gwetwa Refugeox na nkuruki mbitango ge organization enge itawa Centerwheel yo ne menyaira orphans and vulnerable children na itwetha twene inya widows kwa it's a wide scope basically ndira na antu bera antu my profession is people oni ndila na antu nande okugo kwene kuruntigwa baba bena twana twao bena nyanda kai nkuru tiena ina crisis and everything nande tukaririe mantu jara na nkuru ki the spiritual part the spiritual intervention gukiria nkoro apart from dealing with them on this physical basis na go provide these physical needs kwena nande the spiritual bit which covers everything that's what I do na ambuge ikiewa gikinene murungu ampete ntiugangu ntikumeria kyo ikibali ni ura murungu akoeja favor na kwa task na nguge murungu ni akoere assignment no monkomite no mitere na ingwira irua I enjoy it inguge mpenjo yaga gwita na inguge mpenjo yaga kuthithia nontu by the end of the day vitakoma mambije au ndi na tik thaire mwaneza kana muntu eza twariranira nontu I cry a lot it's part of my job korera is part of my job kugo murimo jore jo kwigirwo nawe it's part of my job thaire ndaigo to connect na muntu uria na inyake tena all the answers sometimes I don't have even the answers and the fact that ndi na gutugwa kuthikira mostly kiwikio antu bakwenda hope iba guchwa mutore okaba hope nonto umuntu agekinya antu ago commit suicide kate na hope ya rojo and imagine and we can twin the to a source of that hope ukauga ikansela ukauga ipasta ukauga ngania hapana areore be kind ithero we muntu kuthikira uketha we na haraka inya bibilia ni twirite ukage ampuitia kwaria jatia kugitate kuthikira antu bara baingi omenaja kintu kiria akiba uchwa muntu okubathikira tinya muntu okuba advice
ikothikirwa kenda itonto bou bwende enewe nae buita bugakomba kuthink clearly ko mbitha ngugekwa mostly ikuthikira na kwaria when necessary jarira nkuru biori nguta jonto mbore bioria yes ibaga sana Kate mwathani akutharime na agakuongere wisdom ku deal na ntuja bau timuchetho nyuntu mwathani wo kureta irabo ugachieta kunoga no gatiga nkauga ibaga sana mutegeri wa Weru TV kwithira kigwatanira na bautwe mubango jukari jwa kugukea na ruan kugitani Peter Catherine nikenda tukamenya ana ibethera gwa bena mathuganio maingi jara bangaratana future yao rieto mbito wa Purity Nguta tukona na ntukwe wingi mwathani akiendaga amen.